Ahojte ľudia, to som ja Stierač.sk a dneska vás vítame na tomto videu. Dneska tu máme iskričku šťastia za 2 € od Nike. Takže nebudeme to zdržovať a ideme na to. Počkajte. Dobre. Super. 32. 37. 56. Dúfam, že tam bude týchto čísiel. Takže nič sme nevyhrali. Takže dajte mi like a odber na toto video. Takže čaute.